Bekar. Sa sisian 4 kipat ba nonglet nongwan lemba ka surok ba National Highway 6 Sapor River District kilamat biang ya kajing ka bakraw ha kaliang kalait kawan bat kani kalaja harian kajing silay ka basyar khay padan ka surok ba ha kibenta badan ka COVID-19 screening checkpoint ho umling ha ka ba ko kalakiw kensan hadu belawan ra ya kajing deheng kali bat kajing sakut ru jong kali ha padan ko kapala silay ha kani ka surong kani kajing ja kalaja menda kesni ke apun rotrik ujilio ha kapor arbaji ai hadin ba ulaba ulather ha kane ke benta bat ulane lajan sikenda ai kumbala sakhi ba kane ke jing slei ke bajuja kha ha kane ke surok ba National Highway 6 sajan ke COVID-19 screening point kadai tak namar ke jing bombyang kinala pintu ya ko ya ke ba latei lemba ke National Highway Authority of India ha kapor blate ya ke surok 4 lane hari boy district kadai ke jingja jong kene ka kadai ke namar ba kajing hap slap mentah lagi ikan sekenta kajing hap slap handrai kene ke jingja ka sejaman usnam kene ke jeka namar ba ki ibalor kim jupe ya kene ka ya kene ke jeka hangne namar ka sejaman usnam ke set pendik kali kawan bun ki basa tak blok daduki kali private barit kajing ja jong kane kajing slay kane nomor man laut senam ka ja kane nomor dadu ka wan ka perlain nomor ba kajing slay jong kane ku nomor kajing rit jong kinala ka samtam yang iki lokal lang ngi tolong kajing khot ini ya kajing lagi depan ini nomor bunyi sa long hane ko area mling area akumer dari kita kadau ngi cepat jur ya ki buat balor bakin besar ya kena hai makin penye kenala makin lebha kenala kena berlagi di jengblong ada ja badan bepang begitu mahane ja ke benja ke betul sih tolong kita